Bio je to pozdrav brigade, u neku ruku i znak raspoznavanja brigadista Omladinske ratne brigade 7 sekretara Skoja. Na akciji u svakom naselju običaj je da se brigada tako predstavlja. I kad odlazi ili se vraća sa rada i na zabavi, gotovo u svakoj prilici. I što glasnije i što složnije. U početku taj pozdrav nikad ne štima. Sada čuli ste. Ovo je film o vremenu između prvog i sutrašnjeg zadnjeg pozdrava 101 mladosti okupljene u ovoj brigadi. Na ovoj slici zabilježen je samo djelić iz života uz prugu. Kraj oktobra. Prvi susret brigadista u domu televizije Sarajevo. Pruga Šamac-Sarajevo je velika nepoznanica. Rijetko se koji poznaje. Prvi put zajedno u stroju su novinari, spikeri, tehničari jugoslavenskih radio i televizijskih centara, učenici elektrotehničkog školskog centra Jaroslav Černi iz Sarajeva, mladi radnici sarajevskih kolektiva Zrak, Tehnograd, Tehnika, Energoinvest, Ključ, Kras i mnogih drugih. U ovoj brigadi je Jugoslavija u malom. 11 naroda i narodnosti, 8 jezika, 2 veterana učesnika radne akcije Šamac-Sarajevo 1947. godine, 18 brigadirki u brigadi. Gotovo svaki drugi komunista. I ovih nekoliko podataka slika je brigade. Večeras je na pruzi Mir. U ovaj drugi kolosijek preliven je žar mladosti i ove brigade. Preko 100 pragova, nebrojeno lopata tucanika, iskopane zemlje, ugrađenog betona, kazana je ljubav prema zemlji, pređena je granica nemogućeg. Kazano je: računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok, al negde u nama je bitaka plan. I kažem vam šta dobro znam, računajte na nas. Pored legendarnog prvog pružio se evo i drugi kolosijek pruge Šamac-Sarajevo. U njega su mladi iz svih krajeva Jugoslavije ugradili snagu jedinstva zajedništva. U 8. smjeni akcije Šamac-Sarajevo radilo se bez predaha, bez i jednog dana odmora u 3 smjene. Radilo se udarnički. Kako protiče radni dan u brigadi? Prva smjena ustaje već u 4 ujutro i poslije doručka odlazi na trasu sve do 14 sati kada posao preuzima druga smjena. I pored hladnoće mladi su s veteranima uzdrame izvodili završne radove na pruzi. U početku žuljevite, ruke su sada već očvrsle, navikle na težak rad, prenoseći na hiljade pragova, istovarujući bezbroj vagona tucanika za prugu. Treća smjena na rad kreće u 22 sata i do jutra radi u tunelu. U tunelu Sikola, koji je postao simbol pobjede mladih. Kopani su temelji, razgrtana minirana zemlja, kao i ove noći 21. novembra kad je Sikola probijena. Ove noći dok smo snimali film, završavao se udarnički dan u čast 8. kongresa Saveza sindikata Jugoslavije. Urađeno je gotovo 3 puta više nego što je potrebno. Bio je to rekord ove brigade. Sikola. Tunel, najčvršće uporište, najveći otpor brigadijskoj ruci. Za 8. smjenu ovdje u Doboju ona je granica nemogućeg. Hoće li pruga proći kroz planinu? Mora. Radi se u 3. smjeni. Pod šlemovima svi su isti. I brigadisti, i rudari, i mineri, i radnici brojnih organizacija što su bili uhvaćeni u koštac sa planinom. Gotovo mjesec dana ovih 20-ak mladića radili su u 3. smjeni. Svu noć. Poslove za koje nikad ni čuli nisu. Bio jednom jedan tunel, rekoše nam ove večeri kad smo snimali. Planina je savladana. Još nekoliko udaraca pijukom, još koji kamion izbačene zemlje i sve je gotovo. A ni 100 metara niže već se postavlja kolosijek. I dok se na par minuta čeka da ispale i posljednje mine, jedna cigareta i nema razgovora. Misli lutaju do kuće, toplog čaja, naselja. Najgore je, kažu, kad nema posla. Čekaš da dođe beton, a san se navlači na kapke. Teško dišeš, prašina od svakut, buka mašina, a kapci sve teži. I onda pomaže samo pjesma, da dere grlo, da se osjeća na svakom mišiću. U jednom stihu ovdje ispjevanom kaže se: daj nam snage sivi sokolu da savladamo Sikolu. Malo toga će o Sikoli ostati zapisano. Ovi momci rijetko su o tome pričali. Nisu imali nikad nikome. Bili su specijalci, 3. smjena. Sa svih zabava, kad je bilo najljepše, oni su odlazili. Spavali su poslije doručka, budili se za večeru. Akcija je spojila sva srca,
Graditelje ne imare pruga, gradit prugu to je naša dika. Mladost nam je jača od čelika, uz pjesmu dok radimo, djelom dok slavimo, bratstvo i jedinstvo mi širimo. Uz pjesmu dok radimo, djelom dok slavimo, bratstvo i jedinstvo mi širimo. Uprkos zamoru, ruku koje su se kočile od napora, u naselju se vodio i bogat društveni život kroz kojeg se gotovo najbolje vidjelo bratstvo i jedinstvo, solidarnost i zajedništvo mladih. Bila je to i svojevrsna škola samoupravljanja, otvaranje mogućnosti svakom da utječe na sve tokove života i rada na akciji. Evo jednog sastanka brigadne konferencije. Noć je i jedino vrijeme kad su svi na okupu. Dnevni red, analiza rada na trasi i cjelokupnog života proteklih par dana. Razgovara se otvoreno, drugarski. O malim zabušavanjima na trasi, o nepoštovanju kućnog reda. Sutra izlazi i bilten brigade. Predsjednici komisija izvještavaju o svom radu. Sastanak se brzo završava, sve je dogovoreno. Na akciji Šamac Sarajevo organizovani su i brojni kursevi, no polaznika je u ovoj 8. smjeni bilo malo. Pruga je bila najvažnija. No to nije bila smetnja da gotovo svake noći jedna od brigada organizuje zabavu. I po prvi put pred mikrofone su izlazili tek rođeni pjesnici, pjevači, recitatori. Evo i nekoliko stihova nastalih ovdje. Požuri, druže, sada, napuni srce novim žarom. Čeka nas još puno rada, radit ćemo punom parom. Pogledaj, vidiš li prugu? Hiljade srca omladine mlade za nju sada neumorno bije, kao da sunčeve dvore grade. Mi smo već davno krenuli, vedra oka, nasmijana lica. Za rođendan dragoj domovini poklanjamo prugu od sveg srca. Noć je vedra, livada ne lije suze. Biser je palo, on me u naručje uze. Tiho, mekim glasom šapće, volim te. Ostaću ovdje i više neću ići. Bićeš moja vila na ružinom cvijetu i nikom te ne dam na ovom svijetu. Džiho Rajna, veteranka. Na istom poslu nakon 31 godinu zajedno sa još jednim veteranom, Vasom. Njih dvoje su valjda i najdraži brigadiri. Bore na licu malo govore o životu. Rajna o tome rijetko priča. Draže joj je valjda razgovarati sa ovim mladićima i djevojkama o današnjim problemima i smijati se sa njima, šaliti, pjevati i raditi. Raditi kao i mladi i više od njih. Ja sam vidjela da je današnja omladina na radu tako požrtvovana, da samo očekiva zadatke, da omladinu samo treba pustiti da se dokaže i treba je voditi kako treba. Omladina uopšte nije onako kako neko kaže da je omladina današnja mlada, da nije dobra, što ja znam. Ja se divim, mene u svakom susretu, ne meni, nego svakome trče da pomognu, da u susret rade, ne samo muškarci, nego i žene. Trče, nose pragove, pomažu, sve moguće, uređuju krug i tako dalje, da uopšte ja ne mogu primiti da sam drugarstvo je tako na visini da smo se mi sastali svi, ali jednom dušom dišemo. Draga mama, užinaj i koristim ovaj slobodan trenutak da ti se javim sa trase. Ovamo mi je dobro i ti ne moraš da brineš za mene. Žuljevi na dlanovima su već očusli. Rad na trasi uopšte nije težak, jer uz pjesmu i sa drugoma i drugarcama je lakše raditi. Volite, tvoj sin Nusret. Zaboravih na kamen i na tebe, druže, koji mi se sviđaš. Jednim stidljivim pogledom opraštam se sa tunelom da niko ne primijeti. Da li ću se ovako rastati sa tobom? Pamtit ću vas uvijek, Sikolu, tebe i drugove sa pruge. Draga moja mama, danas kada nas do rastanka dele samo nekoliko dana, ostala bih još. Puno toga ću imati da ti pričam kada dođem. Pričat ću ti i o tome kako sam ovdje srela jednog brigadira i možda ću ga jednog dana dovesti u našu lepu Bačku, jer on tamo kod nas nikada nije bio. Pišu tako brigadiri kućama, prijateljima, mamama. Još mnogo je tih Hanumica, Nusreta,
Ana iz Bačke, a ja Boris iz Zagreba, napisao sam pismo tebi, maršale. Vjeruj mi, druže stari, nigdje bratstvo ljudi nije tako istinsko kao u zajedničkom radu. Ništa me bolje nije zbližilo s novim prijateljem Ramadanom iz Prištine, Tihim Lahom iz Ljubljane, Veseljakom Unđelom iz Skoplja, Hanumicom koja je u sebi sačuvala ritam narodne pjesme i svakog dana donosi novu. Molim te u ime veterana, u ime Skojevaca, Tuzlaka, Zeničana, Leskovčana, da dođeš svakako. Tito partija, omladina akcija, Tito partija, omladina akcija, Tito partija, omladina akcija, Tito... Sutra, drugim kolosijekom od Zenice do Doboja, 3 dana prije predviđenog roka, krenut će vozovi. Tome prethode nadljudski napori graditelja, radnika i brigadira na omladinskoj radnoj akciji Šamac Sarajevo 78. Za samo 7 mjeseci i 25 dana na trasi dugoj 87,5 km probijeno je 7 tunela, 34 puta premoštena je rijeka Bosna, po drugi put u povijesti skrenutio je tok u novo korito dugo 1100 metara. Sagrađeno je 28 podvožnjaka i nadvožnjaka, preko 1.000.000 kubnih metara nasipa, položeno 160.000 pragova, ugrađeno 180.000 kubnih metara betona. Ući će u istoriju i to da su gotovo svi objekti na trasi projektovani na licu mjesta, da se radilo i gradilo bez predaha, danonoćno. Ovom čeličnom brazdom bit će rasterećen postojeći kolosijek željezničke magistrale Šamac-Sarajevo. Stoga i zbog neprestanog rasta naše privrede, značaj drugog kolosijeka za bosansko-hercegovačku i jugoslovensku privredu je ogroman. Drugi kolosijek će omogućiti 2,5 puta veći promet roba, brži i veći prevoz putnika. Zenički metalurzi će do 1985. godine četverostruko premašiti proizvodnju čelika. Novim tračnicama bit će znatno povećan prevoz rude iz Vareša, koksa iz Lukavca, kakanskog cementa. Drvna, građevinska, hemijska i druge grane industrije više nego do sada koristit će usluge željeznica. U pravi čas, jer drumska vozila previše zagađuju i ovako narušenu okolinu u prirodi i dolini Bosne. Došli smo i radili, prugu smo izgradili. Za koga? Za Tita, Za koga? za partiju, Za koga? za narod. U ime svih nas iz 50 i neke, za zakletvu Titu ja spevo sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih. Al život pred nama još bitaka skriva i preti ko duboki vid. Ja znam da nas čeka još 100 ofanziva, jer moramo čuvati mir. Računajte na nas. Ovaj film realizovala je ekipa Jugoslavenske radiotelevizije, Vito Augustin i Dušan Lah iz televizije Ljubljana, Baba Marioara iz radiotelevizije Novi Sad, Mučoli Ramadan iz radiotelevizije Priština, Ljutvi Turkeši, Ismet Bitić i Unđel Emin iz radiotelevizije Skoplje. Dobrovoljno su na filmu radili i Rade Vidović i Sena Tičić, radnici radiotelevizije Sarajevo, a da sve bude dobro pobrinuo se Elmir Bračković iz radiotelevizije Sarajevo. Slušamo ploče i sviramo rock, a negde